niungamite wa Kinandu kaunti ya Makueni. Na muthenya wa umuthi nienda kutuma ngethi cia utano kwa Kaondi the yulwandi ngima wish a happy International Women's Day ngimea mose itambia ya kuungama ni kwitha ebinda yeje ndi yonde akanimanengetwe maundu mekibathukanganio na nienda kumathuthia methe matona kukwatia itengo ila manengetwe mena bina ni kwitha akama matuko muthenya wa umuthi ni manengetwe ibila sikibathukanganio nienda kutumia ujumbe wa eri njema kwa akala manengetwe ungami kwiaka monzala manengetwe kwitha governance aka alama methitwe first ladies of this nation aka alama ungamiete makanisa aka ingime ndini wa forces akala onthe maungamiete misiyo ni kwitha akani atongoi kwa kisio kila maungamiete musi ute mundu muka ndwithawe musi ungamite kila mundu ume wonde ayanite akasiawa akasuwiwa naka newa kindu kila wina cho munde ni mundu muka ko muthenya wa umuthi nenda kutuma ujumbe wa erije mangieni karenje aka tuungame ni tuma ujumbe musio kwa ciana situ cia yetu ebindani jini munengetwe ibuswenene andu ala me colleges asiana ila situ si masukulu nikenda maungame matalike ni kwitha nitwaendie mbewo ala tuungamie na nitwisikana nibatoneka ukaungama no kaenda kwithwa wikila ngai wa unengie kwitha ko muthenya wa umuthi ni ma encourage methemena vina makune wiola manengete na vina nienda kutoa herije makwa ibetile si the real business women of this nation ni kwitha ni maungamite kidengo cha maana ndini wa ndino jitu na nikenda maende no kwatia kila kiwa kitengo kila manengetwe kwa vina ni kwitha ni busweseo nitunga mubeano ndo wa His Excellency the President nundu wa muthenya wa iyo nundu wa kwasia nimekuende ana utunengamiana nikenda tukathukumenesa na tukethe twina mwana wa kuthukuma itengo ni sikibathukanga ni ndini wa serikali ndini wa industry ndini wa forces ndini wa masukulu ni ndini wa kila bandu makanisa maingi ni maungamitwe ni mapastors na reverends na bishops siaka ko maithi kutabania mama nekana tunengete kiwango kiu nikenda tuungame na ni mawish a very very beautiful day maende na okwati ya mosevina nikenda tuende na usiku kwa kandi kunenea na ngithuthia akala maende na kwitha mena ibinda yumu akala ndiwa akala mema sivitale mekwiwa nae ciana ile ciaka ite asiai nala ona maina okwati wanthi ni kwitha andu asu ni masiaiwe ona bala ni mabini nienda kumea mose bina na maende makasisie mbe na mama ne ibinda yukite gaiya kamatethia na mama ne kanani tumasiaiesie andu ala asu ni motu siaiesie tunenge basarisi tuende na ukwati ya 11 mena uito na maikewe bina ona kumia wasya na kulikubikia akalangi tu okundupiki bathukangani nikenda tukamakwate moko lakini we celebrate you nundu wa kwitha mwingu mbao aka asuni ngombao maenda kwa yasiana meoka atmatiyetwe makayasiana ona amwe maya wana uswe na tuendo ma celebrate muthenya wa umuthi na ciana ona ile ndiwa ciana cia kasienda binda yumu twenda mukose bina bindane yetu amulirikana nikenda ngai akamonenge bina na mwithe mwina umesio nikenda muthimo kaumilie onziani ila ngai wa munengeta kwithwa nacio asante.